Ku-PMK YouTube production amadoda angamenya sabona intende siyangena sabona kuphithizela sisho phakathi bagcwele abantu naku thina sithi memfu nganza kwethu sila eThekwini besizulazula nje sithi qala sezwe ikeyboard engathi kune keyboard eshow ye-workshop manje siyasuka njengamanje njengala siyasuka siye workshop siyobona ukuthi kwenzakalani sibona abantu bagcwele benzani baphambana abantu yilabo abadlulayo noma yilabo abathatha izithombe noma khona into eyenzakalayo asithi shwi sibangene. Ngibingelela ngiphinde ngamukele umbukeli igama lami nguMayenziwe Ngubane from PMK Uju Production. Namhlanje ke sila eThekwini endaweni yase workshop lapho umfundisi uShibe ehoste khona inkonzo noma ngithi nje umkhuleko omayelana nokuvala zonke ingozi za December. Ake sibone ukuthi inkonzo ihamba kanjani. Ngiyathembisa futhi umbukeli ukuthi sizothatha uvo lawo wonke umfundisi okhona nabanye abazalwana bakhona. Ake singene sibone. Mfundisi siyabona ukuthi abantu bahlangene la abazalwane bahlangene mhlambe ngabe kwenzakalani inhloso enkulu yokubahlanganisa abazalwane. Alright, inhloso enkulu nje mhlambe umuntu angaqale ayisho mhlambe sibonge ithuba from you guys ukuthi nifike nizosupporta. It means a lot. Then mhlambe umuntu into angakusho ukuthi ngathi nje ngihleli endlini kwanomnyalezo ofika kumina ukuthi ake sihlanganyele sonke eThekwini sihambeni siyokhuleka senze nje just something a festive prayer because kujwayelekile ukuthi uma ngabe kuphela unyaka abantu sebegoduka baye emakhaya kuthiwa kuneyingozi zo December kuneyingozi zanjani abanye baze bayiqamba even nangamaphasika kuthiwa kuneyingozi so sizomelana nalonto inhloso nje uzothandazela ukuthi uma sigoduka sithola ithuba sigoduka semakhaya siyothanda imndeni yethu sizothanda akukho ngozi ezokwenzeka akukho lutho elizovelela abantwana bakaNkuluNkulu iyona nje imessage esizoyidlulisa sizovala everything ehlelwe isitha ukuthi intshontsha abantu ngalesikhathi sefestive akukho ngozi ya December yenzeka ngegama lika Jesu. Ngingathi nje uma sekufika isikhathi esinjengalezi la abantu khona bejabula ukuthi singakhohlwa into enamandla uNkulunkulu ongumnikazi wezinto zonke ngamanye amazwi uyena ozosivikela uyena ozosikhusela uyena ozokubonelela izidingo zethu uyena ozokhuza nengozi ezitshalwe isitha uma kukhona imihlangano seyihlalile yaqedwa kwathiwa uzokwenzeka into ethile ebuhlungu empilweni zethu sizothembela enkosini yamakhosi yona yodwa izoyivula indlela nakule festive season sifiseleke bonke abantu eSouth Africa uKhisimusi omuhle sesiwela unyaka siwele singene enyakeni omusha obugcwele izibusiso nentokozo loNkulunkulu. Yiphi message ongayidlulisa kubantu base South Africa? Ngifisa ukusho nje ngoba ngiyakholwa ukuthi abantu abayigcine abenze sure ukuthi bayaphepha uDecember uyafana nazo zonke izinyanga ezikhona. Message nje engingayidlulisa ukuthi ezintweni zonke nje kukho konke ukwenjoya kwethu singakukhohlwa ukuthandaza ngoba siyamdinga kakhulu uJesu siyamdinga emphakathini esihleli kuyona siyamdinga emndenini yethu siyamdinga emakhaya uwedwa nje personally uyamdinga uJesu. Mina bengimbuyele ecaweni nje mangithi ngadlula ngezwe ukuthi abantu basekhaya amaphimba akithi lawo angena ngakhonza sengagoduka manje ngikhathele bekumnandi kodwa ukhoza uNkulunkulu.
BMK YouTube Production na uzibonele ngane kwethu ukuthi yini eyenzekala la eworkshop. Abazalwane bahlangene ngento yinye yokuthi ingozi aziphele emgaqweni njengoba kuqala ama-holiday. BMK YouTube Production ibikhona izofakazela nayo. Siyivala la kwanamhlanje, khumbula inkundleni zokuxhumana uyakwazi ukuthi usilandele. BMK YouTube Production inamba yethu yiyo le uma ukuthi unomcimbi ufisa nawe sokushuthela wona. Kama nguDanki ngiyivala la kwanamhlanje. Let me love you and leave you. Bye.